Znaš šta je problem kad ljudi se slušaju Miroljuba Petrovića kad lupa gluposti? Znaš šta je, niko u podcastu... Čekaj Miroljube, stani, ajmo da vidimo je li to istina. Jer on uvijek s nekim statistikama barata što niko živ nije googlao to. Ja bi ga izjebao za 5 minuta. Ali on te ufati na glavom. Znaš šta je fora kod Miroljuba? Izašao bi sa mnom iz live-a za 3 minute. Jer ne mogu podnijeti da ga demantujem sa stvarnim činjenicama. Jer on, i kad na kraju mu pokažeš da njegove informacije nisu tačne, on će meni reći, a to tamo ovi izmišljaju zato što kao, znaš, to su kao isto satanizmi. Dobro, ima dobru priču, čaj. Ima on priču dobro, znaš, i u mnogim stvarima je prevencija i higijena, recimo, kad priča o zdravlju, on kaže da je prevencija i higijena najglavnija, i što je istina, razumiješ? Ali pusti ljude, ne možeš ti ljude već mora. Kili na gore!